bepa buah sepa. Asikku Muhammad Segula pertama nomor urut 10 Pak. Asikku Muhammad Askal Befara nomor urut 10 Asera. Asekku Asep Susianti nomor urut 7. Asekku Inayatullah SM nomor urut 10-2. Asekku Munisal Darusi nomor urut 15. Buah sepa poleri buah ada yanaritu buana sepa yarega sipu betuana mesu yarengnua sarekuame akaresuanenge wedi mabua yarega papole asele na maka guna lauri alena makutopa rinau laingi. Yani bahan-bahannya deh. Sedi gula celak. Sedi kaluku pura-paro. Siola labu pulo. Mek bukit jolok palise carana pasi jemui kaluku pura parue si bawa gola cela nai napa inasu. Mek buki labue nai napa ipatama iwae. Napa ipatamai diki si pada jalan kute